Aizol marlam kilometer sompanga ahla Sihphir khwa hi kho upato tak ni in adin chan kum hi sha ta har sato hle a kum sang kha zariat somkwa vel khan sai laulal tulera havin an to ni angai ani engtiklaya changchia khan nge Sihphir ra hian Christian an chan sha thei ni lauma se December ni somni panga sangkha zakwa som khan pi hau chungi le afaten baptisma an changa hemini hi Sihphir kaushan din chan ni angai ani hun local zela Sihphir vengthar le Sihphir nei boy kaushan te indangin August ni thum sangkha zakwa somkwa pakhat khan Sihphir Venglai chu indang vele ta ani heti hun la hian Sihphir marveng tia soi ani kaushan indan na turbiakin sakna tlang masaber chu June ni som pakhat sangkha zakwa somkwa pakhat khan tho ani a hemini hian pastor sangnu na bial tu pastor havin mi somni paruk an thok chhuaka Sihphir kaushan biakin chia tak manrwa chu marveng biakin sakna tura thiar thak ni in bantur zom ani bok atu ka changin biakin sakna tlang hi chun zom chauzel ni in July ni som pariat sangkha zakwa somkwa pakhat ninga ni chuan biakin baka pulpit te siam zo ani a lua theya pe thokhat anita biakin sakna atana sen sau zong zong hi cheng singli zasari le somruk ani a mun leina tene na vain cheng singriat sangkwa zani somriat pakhat sen ani July ni somni pani sangkha zakwa somkwa pakhat thotan ni a kaushan indang thar tura loi turbi khatlang ko ania mi somnga thok chuakin hei hi Sihphir Venglai kaushan natlang masaberani hemi zan hian kaushan huam chunga kaushan member tren khat mi somthum pathum te chu tualupa hlian moi te ina lengkhomin kaushan ming chungchang an ngai to howa he in mu khom hi upawai thoen kai shuain upalai ba tan alo chin chia kaushan mingata na lo sakto Sihphir marveng kaushan ti chu rem chanjok na awangin lungrol takin Sihphir Venglai kaushan ti nirose ti in presbytery kalzel turin Sihphir kaushan committee a thlen ni se ti ani heta tang hian official a mingpho chu Sihphir marveng kaushan ti ni ma se Sihphir Venglai kaushan ti a soizui ani ta ani chutia biakin hon the alo ni ta ka chuan a hon hunatan August ni thum sangkha zakwa somkwa pakhat inrin ni chomadar somle chan ve ruatania ama ero chu vandoi thlak takin hemini ma chi August ni tlaidar nga le chan via pilal ngengi upalal na nu pui chu athilau maya biakin honhun po vuizo chonudar thuma sonin pastor sangnu na bial tu pastor bial chairman le sakor muitoi presbytery moderator ni bok chuan Sihphir Venglai kaushan biakin chu lalpa pathian le ami te in pol na munatan ahungta ani pastor sangnunan in khoma kai hroi zuya tualupa vial nunzeran report apea evangelian thanga tongtraya Sihphir Vengthar kaushan zai pol le Sihphir Venglai kaushan zai pol ten la pakhat ve ansa a in khombana bikin tuala thingpui ruai lim taka kil ho zuini kaushan indang thar chawe tilovin bikin thar du khop lo na chu kaushan hoteril ruwa alianin bikin thazok sakduna alian ta leya biakin hunzo na turin March ni sangkha zakwa somkwa pani khan ukap thriang hon chu chengsang thumin label le ania mei ni somni pathum sangkha zakwa somkwa pania biakin thar turban khur lain sombik na tlang nei ania juninga sangkha zakwa somkwa pani zirtom ni jingkara biakin lungphum chu pastor si satliana bial tu pastor ina phumani he biakin sak chungchanga kan soi mai thei ho lo chu puzelian chungnunga le afapa puzelian mingthanga mission veng te hian nia biakin tukver steel frame zongzong inchung thirel steel truss le inchung rangwa te hi abain min pe a zoi rul le anni anni zara hian biakin tha kan nei ma pha le a anchung alom thu kan soi thar le ani tichon kum somzet kan saknuwa luatheya pe aloni vele ta August ni sangni pathum indrini khan Mizoram Synod moderator Reverend Mangchuan Sailo chuan honga roinen ropui takin lomani tuna biakin lu alai chu ate tak dewa wangin ram label le nia biakin sakthat ronna alian chawle a kumsang ni somni chawa tangkhan biakin sakna turpualin sumda chanania
tun tum chu a building a rizual dona wangle khuarel ngai to chungin geologist terwain geotechnical investigation uluk takati in zoimuang in malak ania April sang ni somni panga atang khan ban khurtu lai tanin July ni som pakua sang ni somni panga Indri ni somadar som pakhat khan bel tu pastor H lalzui lena kai soina noya Kohhran min in dan puya bultan pui tu te zinga ladam omchun Sihphir Venglai Kohhran upa senior upalai ba ta chuan biakin thar lungphum phum le ta a tuna hian biakin thar sakna hi kalpui me kani Sihphir Venglai Kohhran committee member Masihi Sihphir Kohhran committee in alawrat lok anni a chungti chu chairman upavai thoya secretary upalai bata treasurer twal upa H lian moya Kohhran committee masaber hi July ni somni pariat sangkhat zakwa somkwa pakhat pathian ni tlaya anchua heta hian Kohhran chunga committee peng shang le thusil tu te anruat ba ka biakin enkol tu atan pu H lalthiang hlima lak ani a lomanatan thatin cheng zathum pek ni se ti inan rel kumsang khat zakwa somkwa pakhata sakor mui twai presbytery in khom puiswan Sihphir marveng Kohhran ti chu Sihphir Venglai Kohhran ti athak rem anti a Kohhran puitling ni tura min rem ti sak angin ni somni pasari October sangkhat zakwa somkwa pakhat somadar som le minute somli a upasi el ruata moderator chuan indan na thu apuanga Kohhran puitling alawni veta ani Sihphir Venglai Kohhran hian Kohhran upa som panga nei to in chungte chu upavai thoya kumsangkhat zakwa somruk pakhatanem nge upalai bata kumsangkhat zakwa somriatanem nge upalal sungnunga kumsangkhat zakwa somkwa pathumanem nge upa H lian moya kumsangkhat zakwa somkwa pathumanem nge upazauram thanga kumsangkhat zakwa somkwa pathumanem nge upalal du oma kumsangkhat zakwa somkwa parukanem nge upa PC lal thamwana kumsangkhat zakwa somkwa parukanem nge upa H lal chhuan oma kumsang ni pakhatanem nge upa R sapthleng liana kumsang ni som pathumanem nge upa cho sang lura kumsang ni som pathumanem nge upa lal machwana kumsang ni som pathumanem nge upa si zai rem moya kumsang ni som pakwa anem nge upalal nei ki maral te kumsang ni som pakwa anem nge upalal nun puya tau chong kumsang ni som pakwa anem nge upavilal rindika kumsang ni som pakwa anem nge Kohhran hauten pathian shwaina rau pui tak changin kumsang ni som paruk August tha khan Kohhran silver jubilee rau pui takalomani silver jubilee lomna turatan hian committee peng shang siamin sub committee tinten an chan pual cheute phur tak le thathau takin an bo zuya jubilee program hlotlin theina na akila lungpoi mo berte anni August ni khat sang ni som paruk thochan ni jingdar saria jubilee monument upalai batan hongin hemini vek zandar rukle minute som panga hian upazauram thangan jubilee mei adet August ni thole ni tlai darli a silver jubilee pathian in min shwai thena wanga lom thu soi chongchai rwalna biakina man ani a zana pathian biakin khom chhun zomani August ni thum sang ni som paruk ni lai ni hi jubilee ni ani angin jingdar rukle achan ve a jubilee dar voi som ni panga vuak ni in somadar soma pathian biak in khom nei ania he huna hian upalai batan in khom shwain reverend J remsiama moderator aizon mar presbytery chuan lompuina thu soin reverend H lerin moya synod moderator in pathian thu cha asoya zaipol shang te an zaibok chonulama zai khom puina ini in tlaya jubilee lomna ruai hlim takin kan kil hau Kohhran meisia le KGP 10 jubilee hi an huna an lom ve bok ani Sihphir Venglai Kohhran hi Kohhran lim ti hriat kan ni thina adin chan kumsang khazukwa somkwa pakhata changa voin thleng hian hlimlam na hian voing maza min lo nuai to chin Sihphir Kohhran atangin kan han indanga avoi khanan Christmas kanan mangta chu kan lim meya tlewar thaka zai khom te po kan nei hialani tharaulam in tuai tarnan tumenga maza gospel camping kan neya henga te hian voiduai lo harna in min noya Kohhran in khom natlang le thil ti reng anomin kan ngak lel thin le ni kumsang ni som panga a kelkang harna lo thlen khan
ama dei to tangin kan Kohhran school no pangtea harna hian bu lo khor to a chuta tanga lo al chho zelin kelkang harne na Venglai thlen ma dei khan Kohhran a harna hian min che ne le to ni ni tin main biak in tong trai hi kan in sul pel zut meya kelkanga han kalve kherpo kan ngai lo hi a kan ti fem thu hi aleni amai ro chu akal kim nan tin thong ni velin kelkanga chuan kan an kalve ta thowa hemin nu hian Kohhran in khom zan olom mi lovin zan ni somni pariat kan nei ni athian ne na ta harna ro pui tak kan chan hriat deng nan lom na ruai kan the nge ni ramthar rongbolna Kohhran indan ma kumsang khat zakwa somriat pakwa achanga rothabil nogang bial norji pura athok pilal nun hlimi chu Kohhran alaw indan khan Sihphir Venglai Kohhran ina indan puya ani hi kumsang khat zakwa somkwa pahni thleng thokin shisel nalam chattok law awangin achola kumsang khat zakwa somkwa pahni kumtop lama vek hian rothabila thok turin kan Kohhran member thau pulal thangfa la roi zui ania ani hi kumsang khat zakwa somkwa pali January thla thleng rothabila atho hnu in ramthar committee thu angin nogang bial thau lungkama son ania kumsang ni le pali thleng Kohhran hawin kan roi hnu a helai muna Christian ti anlau nge chhautak deu awangin ramthar committee chuan lungkama tir kau da chu ati topta ani kumthum chung Kohhran mal anga thoktu roi ani to lau hnu a chi pura a thau tuidu bial shinlong khwa a kumsang ni le pasari kumtir lama thoktu kanda thar le a he hmuna hian kumsang ni pakwa thleng thoktu da ni in missionary atana lakte Synod mission board lama pahni anlu ba ka anu lama ro khol na shang awangin Kohhran malatir kau kan roi chin chu ti top ani tari ani heng kan thoktu te omna hmun hi Kohhran hauten work camp le Good Friday le Christmas man puite in kan tlo ol lau china chu mai ba ka Home Mission South le North lama te Kachar le Arunachal Field lama te work camp le thoktu te tlo azinin voidwai lau kan chuak bok tuna hian Synod kaltlangin missionary zale pakhat chommek ani Kohhran meiche rongbolna Sihphir Venglai Kohhran meichia hi Kohhran din hnu lok August ni som pariat sangkhat zakwa somkwa pakhat pathiani chonu in khom bana Kohhran committee thu angin din ani a hemini hian shwai tu tur te thlan ngal anni a hengmi te hi aubi masaber te anni chairman Pilal Thamwani vice chairman Pirau Chungi secretary Pilal Sangpui Tauchong assistant secretary PH Lalthan Pui treasurer Pilal Kailiani finance secretary Pilal Sangpui Varte committee member hi sompali an inruat ngalbok Kohhran meichia dintir achangin meiche pual in khom nei ngal ani a atira thole ni zana in khom ani a hun enge mochen pathiani choma in khom ba na nei ani le hnu in kumsang ni achang khan thole ni zana piangin in khom ani ta ani Kohhran meiche rongbol na ki pui ber Christian chung kwa le bu fai chama thei anga malak ani a grupa in chenin chung in khom nei thei laute len puin chongchai puina te nei chin ani voi enge mozat sen chal chwai tu te somin Christian chung ko campaign nei to ani bok bu fai chamla khom le shal hi Kohhran meichia te kut ani angin phur taka tho chin ani a bu fai chambel nei laute chambel ngei to sakin bu fai cham tura in fuin chanlak ani bok Kohhran meichia te hian cross sipai an roi china kumsang ni le panga achangin cross sipai roi chu ti topin Kohhran kaltlangin tir kau chom chin ani ta a tundin hmuna Sihphir Venglai Kohhran meichia te hian Synod mission board nuaya missionary pasari chomin mangai na in durtlanga naw pahni an chombok Kohhran meichia te hian Kohhran mi boralan omin dekchi pe aralin chongchai puina an nei chin bok tin Kohhran mi biak in honga nupui pasal nei te hne na lompuina an pe chin bok Kohhran meichia te hian in khom pui le hun poimu a te zai pol an nei chin ba ka group zai te in ruatin bial chung Kohhran te achu la pianga zaya rongbol na an nei chin boka du darsana hla an record ba ka local cable TV a Kohhran meiche group zai te music video da ani bok kumsang ni le somni parukhian member zanga somli pali an onmek ani Christian Thalai Paul Sihphir Venglai branch hi August ni sompani sangkha zukwa sumko pakhat thotan ni khan din ania hemizan hian mi somruk pariat in khomin
shroi tu thlan nga le ni a heng mi te hi obi masaber te an ni leader pulal rin zuala assistant leader pupi si lal thamona secretary tlangwal ar lal ngen tluanga assistant secretary tlangwal ar ke wanal rema treasurer nula lal ram ruati finance secretary tlangwal si wanal dina committee member mi sompanga ruatan ni bok adin tir hian member mi pa somsari pasari le mechia somnga anwai in member za somni pasari anni branch ke TP hian member te thule hlalama man son the nan thei to pachua music solfa zirte lain pho siak te drama inji siak le thil dang dang te an bo sai thin tin member inti chakton nan le member la hui khom nan program sang sang mangin sport te an nei thina chanpui ngai te chanpuin an luang chuk thin bok branch KTP hian evangelism committee kal thangin an member chaklo le ruilowin ti boy te komin tongtrai nan mang thina tongtrai fe chuate bithel te retreat le tongtrai ram mut te an nei thin tin thlatin bible chir tu ro man te bible quiz ziaka bo sai te pathian ni tlai chonghei tongtrai te voin thlenga lakal pui zelani branch KTP hian Bible Society of India rongbolna patron member le chief patron member te hial ni toa tin anhun masalama tirko amalin an roi thina ma se anhulama Synod mission board noya missionary chomin tuna hian SMB noya missionary somni panga an chomek baka branch member missionary chuak mek mi pali an nei bok branch KTP hian no pangten kong dikan zo the nan man la thina children ministry te dinin kumsang khazuko songko pakhata changa kumsang ni som pakhat thleng pathian ni zinga no pang inkhom puin kumsang ni som pani atanga kumsang ni som ni pani thleng pathian ni tlaya anin khom pui thin bok branch din tir atangin pathian ni tlai fellowship anei thina atlang puin Kohhran chungkua chia tok khwarina te hunan mangthin tin Kohhran huam chung in sang sanga pathian ni jing inkhom nei thin ni in herong bol na hi kumsang khazuko somko pakhata changa kumsang ni som thleng kalpui ani kumsang ni somni parukhian Sihphir Venglai branch ke TP a member zali somnga pathum mipa zanhi somsari pali le meichia za somsari pakua an omme kani Sihphir Venglai Kohhran committee chuan Kohhran pavalai pol din thaina ria mei ni kuwa sangni som pakhat zandar sari khan Sihphir Venglai Kohhran hola mi som pariat kal khom tele Kohhran io upa h lian moile upa zoram thanga ti chuan Kohhran pavalai pol andina obi masaber de chu hemi te hian ni chairman pulal machuana vice chairman puh lalura secretary pulal nei ke maral te assistant secretary pulal nel oma treasurer puh lal mingliana finance secretary puh lal danglawa hemi kum hian san pa in committee member anin road lawa member tenen thupoi mo an rel ho mai thinani mei ni som paruk sang ni som pakhat to chani zana committee nei zui ngalin inkhom hunatan ni ngani zani setin an rela tun thlengin inkhom hun ngetatan an mangta zelani Kohhran pavalai pol te hi adin tira chang hian an phur hlea member la te ina lengin inkhom na tele tongtrai na ten nei thina member in tuai tharnan sport ten nei thin tin an member dam lo le har sa te chan puin member boral an omin an ral bok thin Kohhran pavalai pol te hian pavalai pol dang te thloin rongbol ho na hlok thak takan nei thina ramthara zinin uakem ten nei bok thin an thei ang tokin rongbol lukunga man la a munbi ka te signboard te tarin bithil te an neya Kohhran tan an changkai hlea Kohhran mamo sang sang dik chilian te no engemaw zat ba ka ada thanna tur bom thatak ten siam to ani tin hun puile hun poimwa Kohhran committee ruatangin Kohhran mi puite tan thingpuin lum sak thin Sihphir Venglai Kohhran pavalai pol te hian tuna hian SMB noya missionary panga an chom mek ani kumsang ni somni parukhian pavalai pol member za somni pakat anom mek ani
Masihi Sangati rongbolna Sihphir hian kumsang khat zakwa somriat pariata bial angin ading chana kumsang khat zakwa somriat pariata changa sangkhat zakwa somkwa pahnih chhungin pu biswash sanga chu evangelist anga roi masak ber ani a anu a hian evangelist shang omin tuna hian piwanlel siami chu evangelist ni mek ani biak inte alaudin ta ka chuan Sihphir pastor bial standing committee chuan Sunday school te neya kaushan pui anga kalve arela March nikhat kumsang ni chhun dar khata Sihphir bial tu pastor Reverend C Satlianan ahonga zirtir tu te inruatin puitlinga changa nau pangthlenga nei vechin ani chutiang chuan bial angin akal chho zela hun alaukal sheta Sihphir Venglai kaushan member ni lau inkhom an omto manglau awangin kumsang ni som pakwa July tha achangin Sihphir Venglai fellowship chau biakin changa inkhom thei annita ani fellowship anga kalchan kumsi a hishiat ani to lawa chairman masaber hi puar khu mani in secretary masaber chu pulal famkima tuna Synod mission board noya missionary a umta ani zaipol te dinin area mi ta te convention te thlengin an lau zai ve to china zaipol rongbon hi tun thlengin alakal zelani Sihphir Venglai Masihi Sangati fellowship kaldan tur hi Sihphir Venglai kaushan committee in angai to china kaushan committee achangin superintendent in ruatin superintendent masaber hi upazauram thanga ani tuna hian Sihphir Venglai kaushan hnuaya subcommittee peng pakhat ni in kaushan committee in Sunday school zirtir tu le fellowship aubi thlengin arwat to ani Sihphir Venglai Masihi Sangati fellowship hi ninga ni zana an in khom china biak ina an in khom chin ba ka ring lau mi te le ring thar in lu a te hun man chin ani bok ring lau tamzo khi bong pu le mystery te an ni de uber tin bial mit le area mi ta te ring lau mi te an shwai khom chin bok baptism chang thar po enge mozat an nei to tuna hian Sihphir Venglai Masihi Sangati fellowship member hi somriat borvel an ni mek ani zaipol rongbolna kaushan zaipol chatak vo in thlengin pathianin min pe a kaushan ni poimo le in khom pui ni khwate in hla an rem chin zaipol in ti siak na lama po hnu mamoi tak tak lo nei nual to in Synod Music Committee in Rampum Huap Zaipol Inti Siak kumsang ni Pathuma Abuat Saya Khan Presbytery Huapa Inti Siak na Ogas ni som parukle ni som pasari sang ni Pathum chunga kon pui Venglai kaushan biak ina neya Pathum na anni a kumsang ni paruka Synod Music Committee in Rampum Huap Zaipol Inti Siak Abuat Saya zone shanga chena lungdai zone Inti Siak na lungdaya neya pakhat na anni a he Inti Siak na kalzela Oktober ni som kwale ni somni sang ni paruka zarkot kaushan biak ina final round Inti Siaka som pakhat na anni tin kum sang ni som December M6 le DDK changkopin red ribbon coil competition an buat saya kaushan zaipol te telvele in heta hian top 10 na langin somna anni vele bok tin kaushan zaipol hian music video pani kalal lena ti le Jerusalem thara ti an siam to bok kaushan zaipol rongbol na hi vo in thlengin an la chhun zom theya kaushan zaipol hian kumtin in hlan thar zan nein adu apiang ti anin pechin thole ni zana hlazir hun nget nein achuldan angzelin zandanga anzir chin bok kaushan hun puile hun poimu a te zaya rongbol na an la kalpui zelani Presbyterian English School kaushan enkol school nei rot na hi kumsang ni pali vela changkhan lo to in hemi chungchang soi hau na te governing body te hial siama malak ani hnu in pam chul le ani a kumsang ni som pali khan branch KGP achanga thar thole ni in kaushan committee in hemi pual hian joint meeting akawa lungrual takin kumsang ni som pali se sonadin ngal turin thu ti tluk ani a April ni sang ni som pali a Sihphir Venglai PES su alau piang ta ani adin tir hian class 8 thleng hon ni in kumsang ni som pasari a class 9 kumsang ni som pariata class 10 te hon zui ani pol som kan nei chang hian HSLC result chatak tak kan nei china kaushan haute kan lom chin hle ani HSLC exam result kan lau nei to dan hetiang hi ani
tuna hian nursery achanga class 10 thleng omin principal havin teaching staff le non teaching staff nen som pasari an oma kumsang ni somni panga achanga sang ni somni paruk sesona hian zirlai zani som pani an om mek bokani kumsang khazukwa somkwa pakhat Kohhran in dantira dan zokim zali pakwa umkha kumsang ni somni paruka chu member sangkha zali somsari pakwa lai kan lo ni ta kumsom thum panga zet Sihphir Venglai Kohhran adin chung hian pathian thil ti ro pui tak tak Kohhran ho ten hena athlengin pathian mal somna le umpui na cher sen lo Kohhran ho ten kan donga kan lom tak zet zetani umlawata min din tu pathian ne na lom thu omse Krista le Kohhran lo ro pui berzel ro se